Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole video masa khan tunlai chanjin thar pen sanin ral thom lama paka in India long Kolkata class destroyer chanchin kan ngai thla a tun tuma chuan Myanmar buaina an thlur bing don ani Myanmar buaina chuan zol lama pan zela sipai thu nei na du lo na ana setel tela khovel ram sang pon Burma sipai sarkar hi annur na satel telani news vela kan hriat angin Myanmar khopuya chuan sipai sarkar an du lo zia an lan tira kot thlera mi pui pung kho min kong an zo ani mi sing chuang an pung khom ni in Reuters chuan atar lang Aung San Suu Kyi chua tura an phut thu mi pui kal khom te hian an pho langa Yangon khopuya mi pui te chuan lung oi lo na thinrim takin sipai sarkar military dictator ro rel na chu a hlo chamani democracy in hena changti in an awrwal na sa hle thuziak te tar chuakin military thu nei na pum hlum kut ken tu te an dem zia le an chunga an thinrim zia an lan tirani nimin khan thu thang pakhata dar chiama Aung San Suu Kyi chu ani ti in thu vor darani a ma se adan thremi te chuan he thu hi adik lo zia soin sipai hren na hnuaya alo om thu an tar langa nimin inrin ni a kong zo ani ma po hian Yangon Central Hall kota mi pui sang te lan pung khoma driver ten hon an pe a in chunga bungbel khon riek ni bokin sipai sarkar an du lo zia le mi hren te chua tura an phut zia an lo lan tir to ani mi pui nol pui ba ka sarkara na thok te po in sipai sarkar an du lo zia an lan tira an kho pui ber dot tu mandele ya po mi pui sang rual an pung khoma sipai sarkar an du lo zia ti lan nan an aw ruala banner te an tar bokani kan hriat to angin sang ni som ni November ni riata Myanmar in thlanna vote ti ching pen na lian taka om ni in sipai lam hian an nga ya Myanmar Election Commission lam chuan fin fiana a om lo ti in vote ti ching pen thu boi hi an hnola heta tang hian Burma sipai general min ol hlang chuan sarkar ding lai pai thla in thu nei na ala a kum khata tan rampuma emergency a puang zoi ani kha Nobel Peace no moi choi to tu Suu Kyi chu rampona tangin dan lawin walki toki paruk ala lu ta pu ani awangin sipai lam hian thu boyan siam saka President Win Mint po COVID-19 dar zel thunun na konga kho kherna zom thatok lo ti in thu boyan siam sak boka thu boyan nei nan rem le rem lawin an phua chop kwal vel ani ber mai sipai sarkar masa ai chuan mi pui te po an huai ta jok ni in alanga Doctor tele zirtir tu te sarkar na thok dang te pon sipai sarkar an du lo zia an lan tira mi pui te pon zantin deuh tho mani in atangin bel le ri thei mangin tho man la chua sipai sarkar an du lo zia an lan tir reng bok Yangon khopuya lung oi lo na lan tir na hi vo in February ni sari hian chhun zom le ani a naktuk lama po chhun zom zelan tum ni in Reuters chuan atar lang soito angin Myanmar buaina chuan khovela da pa United Nations Security Council a hial soi ho ani a andem thu an tar lang to ani mi hring dik na chan vo chu sak zonga mi an hren chu andem zuala chua turin an phut ani kha Myanmar sipai sarkar wang hian China le US inkara buaina a in tran don chawani mel US le China hi Trump huna nasa takin an lo in tau to a rampalai anin hno chua sak tona indo mai tur ang khan bo ruak thalawan na yani kha chu tiang chu ani mek lain Myanmar hi sarkar pa ngai angin an ron kal chawa US nen Japan tenen khovel ram lian hawanen in lei chin an nei thara sum don na tho dun an ziak tharani US nen phei chuan Aung San Suu Kyi sarkar hian tho dun na thatakan na ya heti lai hian China le Myanmar hian mana tang to khan tho dun an lo nei ve to boka sipai sarkar masak lai sang kha zakwa sumruk pani bor chawa tang khan China socialist Zulzuin Burma chu sipai nan enkol chawa
China policy manga en kolti ila aswal om lawe sang ni som pakhata democracy kalphung angin anron kal chho veta a China kalphung dung thula an kalna chu pai zelin democracy kalphung nen khovel tharan ron chuang kai chhota ani United States nen po ahma a in anin lei chin a thata ni in alanga China chuan adu angin athunun thei talo ni in alang Myanmar la ka hel pol rang te chu China hian ral thuama supply chhota ni a riat ani nikum masalok pon arakan army te ral thuam man tur chu Mizoram lama tangin an ron tola Assam rifle ten an lo man ta ani kha an chuyan chui nuwa China atanga la kani thu riat chu ani a Myanmar sarkar chhai boina tura ral thuam pe tu chu China ani tina ani Myanmar democracy sarkar chhai boi du tu chu China ani a Aung San Suu Kyi sarkar le India khan tho dun na thata kan na ya Myanmar le a che vela om helte dau konga India le Aung San Suu Kyi sarkar kha an thok don ani China in Myanmar adu anga athunun thei tak si lawa chuan sipai sarkar anga kal le tur hian ruam manna CMM ti hi riat ni lo ma se rindan tlang lon tak chu ani UN Security Council a Myanmar rek na tur chungchanga po China in ngola chua rek arem ti lo chan hi sipai sarkar nen hian inzom na an nei ti chu alang chiang thokhat ni in expert te chuan an soi khovel hun top chin chhian na le Bible hrilok na ni anga ngai tam tak athlen dik zia kan humeka Middle East boruaka remna le muan na ti in boruaka omeka thang ok anga boral na indo na lian tham ron thleng thut turte remna siam tura chunglam remruat anga ngai Trumpin remna siama pathian thuthlung kala nei in angte zalen na du tu ten US an thunun chhota te hian ngai tuana ti thui hle sai si chua indonara phlak ron thleng tur anga hrilok na te thisen luan na sat dan tur te kho chak nam kol ho ron che dan tur te thlengin ngai tuana oma chuti laya kara China thlop Burma sipai sarkar ron ding ta te hian ngai tuana ti thui hle heng zongjong te hian inzom na nei tlata hriat na keima chuan om tlat peka kai aya hre thui le soitur hria chuan comment lama ron tar lang se alom om hle ang US lam ho tu te chuan Myanmar sipain sarkar na anlak chungchanga China lam po an bezak zak mai US Secretary of State Antony Blinken chuan Chinese diplomat Yang Jiechi chu biak hlat na mangina bia a US chuan ngai dan het takan nei thu le sipai te che dan an dem zia a hrilani Myanmar sipai che dana engwangin nge China lam US hian an hril dai mai China a in rol ti hi US pon apom dan ani Myanmar a democracy sarkar alo pian khan an foreign policy danglam chho ma la sipai sarkar la ya khochak lam hoi ngar kha khothlang lam an ron hoi ta a China in khovel zau zok abik takin Southeast Asia thununa tumna ale a elpui ber India epnan Myanmar hi a hmundu thu samani awangin China hian Burma hi chana hlawani ber nimin lama an lo soilok to angein vo in chol ni February ni sari hian Burma chuan lung oilo na lan tir le ani a internet le network lama sipain kho kherna keng ko ma se sang ni pasari a Buddhist pui thiam ten Saffron Revolution an hoi hotnu a punkhom na lian ber a thleng me kani yangun sumdon na khopuya chuan ribon sen nen Suu Kyi National League for Democracy party mi le sa te chu an zimup mup mai sipai sarkar kan du lo military dictatorship kan du lo tia auri chuan yangun khopui mi hreng mak ta doi nga nuai li chen na chu alu a hne hle nimin inrin ni February ni rukpo khan mi sing rual ten lung oilo na an lo lan tir to a tukin jing January ni sari jing atang khan yangun khopui chung thler rang atangin mi puyan ron fuan khoma ko thlera motor kal hlei theilo khopin mi puyan tamani NLD flag nen kutzung tang pathum ti pir chuakin sipai laka an lung oilo na an tar langa driver ten hon an ren lawa an pit chu ani ber mai an chetla vel hi Facebook a mi then khat chuan an ron tar langa Burma sarkar hian Facebook le internet lam khuwa khirma se foreign network mangin an chetla an ron phau chuaka
buaina chuak lem lo ni in Al Jazeera chuan atar lang he lung oilo na lan tir na chungchanga hian yangu na tanga ke em zathum som nga marlama om Burma khopui nei pi do chuan comment ala pelawa sang khazwa sumret bor vela sipai sarkarin an lo man to thu chuan ti hian soin sipai sarkar hian tuna hian internet man theilawin a block to a tuna hian engtin nge chet le atum zirlai bu zia thata tu memo sungdon na le health lama andu dan angin kalphung an thlak lok emo ani chuan enge mi puite hian kan ti thayan hria ang ati sipai enkol na hnuaya oma an ro rel na hnuaya om hi kan pom theilo kan mahun thirin kan future kan ngei to a sipai sarkar hnuaya om le hi kan du to lawani chu wangin voina hian kan ron tel ve ani ti in tleirol kumsom ni pahni mi a thian te ne na pun khom na aron kal chuan a soibok yangun ba ka hian khopui then khata po pun khom na an hoi hot boka Myanmar ram lai li mandele ya po zirlai tele doctor te pon lung oilo na an lan tira Burma chim thlang lam Karen state a Payathonju police station po na mi zate lan tleivar boka NLD lawmaker te chuan he police station a hian mi an hreng ni an hriat wangani tukin jing khowar thleng khan he police station kota hian pung kho man lo oma pro democracy la sa in an auruan ani soito angin internet signal omlo kara thil thlen dan le thilom dan soi chiana hara chutiang kara chuan Aung San Suu Kyi chu chua zelen ni angin thu thanga oma alom nan mitam tak chu kot thlera zan khotei rek thlenga pung khom te po an om ni a soyani ma se Aung San Suu Kyi lawyer ten thil om dan an puanga chua ala ni lo thu an soyani United Nations Special Reporter Thomas Andrew chuan Burma sipai te hian lung oilo na lan tir tu mi za somruk chuang an man to ni in atar langa tuna hian Burma sipai general hian mipui pun kho ma lung oilo na lan tir na hiti to pa na zo ka mipui kho khera tum mek ni in atar langa ni internet shutdown ani bok nen Burma hian thimlama pan mek ani ti in Andrews chuan statement asiam kan unau tam tak Myanmar hian an cheng meka sipai sarkar hnuaya an digna ra be ani thin zalen na eng hnuaya peiche an vor ve don chawa an be seina le zalen na te chu chem bo sakan ni meka pathian ve na le ompuina an chan theina na dil pui turin best collection mizo channel subscriber tele he video en tu zong te kanin so mani ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho the te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangtha le vek ole